Kwa ndari gutire ki ni mukwenda mugeithie Bwana asifiwe. Muriega andu aitu. Mwathani agocwo. Geithia iciarera mwathani agocwo. People's Deputy President, area MP wa Maua, the MCAs wale wako hapa, our bishop na leadership yote ya kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Familia, mama na baba wa hawa ambao wamelala hapa. Mr. Kamau, our father, ninajua kuna huzuni mingi ambaye uko nayo kwa sababu wasichana wako wote wanne, Njeri, Wairimo, Wajera na Muthoni, wamepoteza watoto wachanga sana. Katika ulimwengu hata wa kiroho, watoto ni malaika na ni vipawa ambazo Mungu anatupatia. Na hawa watoto ambao wako hapa hawana hatia hata kidogo. Na nimestuka sana kusikia hata kunashukiwa mtu angefanya kitendo cha aina hiyo. Mimi kama mama boys nasikia mbaya sana kwa sababu nikiangalia hapa kuna wanaume 3 ambao wameenda. Na wanaume ndio wenye kubeba mbegu. Kwa hivyo hawa tumepoteza watu wengi sana wa kesho. Na ningeomba wale ambao hata kama uko na hasira ya aina gani, hata uwe na chuki ya aina gani, ni vibaya kudhuru mtoto kama huyu. Kwa sababu yeye hana hatia, hata afadhali tu ungemwachilia na uongee na mama yake kama alikuwa amekukosea, au uongee na jamii, tujue vile tunaweza fanya badala ya kuchoma watoto kwa moto. Ndio tu tunasema hata sisi kama kanisa wakati huu watoto ambaye ni wachanga, ni wanaume, wanafanywa abductions, na kila siku tunaona machozi ya kina mama na kina baba. Na ninafikiria mioyo yetu inasikia mbaya sana na inainama. Na netogehoya muno maundu maya matiganwo namo. Todo ithuĩ twĩ aciari twĩna ruo na nĩtũrarĩra maithori mena ruo muno. Todo gũtingĩgĩkorwo wĩra witũ nĩ gũciara, kũrera ciana, wana ciakinya hĩndĩ ĩrĩa irathiĩ university tocio ũrathiaga nginya Israel. Ugacoka ukaigua mwana waku ni orire. Mwana waku ni athie o andu makioyaga na video. Ugacoka ukarera ukauga mwana waku acokio na ndaracoka. Negweciria ni kanitha ni tukwenda tuhoe muno. Tondu maundu maria me thiini wa bururi uyu ti maundu mega, ni maundu ma gutuanda na ni maundu matagiriire. Anekio turoigire ona twi kanitha ni turaria na ni njui maita maingi mutwiraga ni ithuĩ twamureheire na tugeikia kara kau mukirumwo kana tiguo. No ningi tutingioya tuge ate ithuĩ ni tuĩ twahĩtirie. Aria moe thiini wa kĩrĩkanĩro na manathoma wega, matua ma mũndũ nimo matumaga ugatuo mũndũ kana tuo kĩndũ kĩngĩ. Ona Ngai we mwene ni acagũrire Saũlũ, ni Ngai wa mũcagũrire katiwe. Na Ngai agĩcoka akiuga ni aigua ũru na ni acokera muno gukorwo ni amwĩkĩrĩte. Na ithuothe mũndũ wothe ũigĩtwo ni andũ, wĩra witũ ni kũrutĩra na gũtungata andũ. Ta rĩu he mwana ndona oka haha ekwendaga kũruta mbeca na nĩ ndona ciuma 200 na acoka ainuka nacio. Mwanake ndukainame ngoro, ona rĩngĩ ũngĩtwarithio guo ũthwarithio na haha thutha, mũthenya ũmwe Ngai no agakũrehe mbere. Na mwanake ndakwĩra ndũkainuke na mbeca icio tondu ũkwendaga gũteithia family. Na ndakuona wathie ũguo
waciekera thutha wathio guo wathio warugamo haria tamenya ndi mama boys no nguonire. Ngai aguteithie ndukainame ngoro na niguo ndirerire anake mutigacoke kwĩira. Ngai amumbite mwe kindu kia bata na mwende. Nie ni ndimwendete mwanake ucio utanathie ungeithie na Ngai akuiguire tha ndukae kuinama ngoro utuike wa kugia depression ni undu wa kaundu kanini. Ogwo ni ingikuhoya ucokere mwena uyu o bagana macio meri ndonyonire unyitire une family na ucoke uke ungeithie tondu nie ni njetete boys na ndie ndiratiga kuruta wira uyu na njuria atiriri aciari githe tutire na jukumu na twina na no tuhote twina uigiririki hamwe na kanitha kuhota kuga ciana citũ itikunyua njohi njuragani. Mungiuragirwo ciana atia mwiroreire? No mwaka mwanjiririe kwirutira atumia makiria kuhoya Ngai, wa keri gutara ciana cianyu wega, na wa gatatu kugiririria cio mararuga njohi. Na angikorwo acio mekuo mararuga njohi njuragani, I would ask you, it is wrong, it is evil, it is wicked for somebody to brew poison and give the children of the poor. You kill them every day. There is no difference between a murderer and the person who gives poisons to those boys. And I can tell you, it is just like your son. I know I lived in Kiandutu and I used to see people brewing those beers, and they used to do that, and many people died. And my business is to make sure not one of them dies. And I appeal to my boys, please do not take those poisons. Live. I pray that you live and you don't die. God bless you. Ngai amweke wega na mugithie gutwara ciana ici mwakinya gatanga mugeithanirie kihumbu-ini nikuo tata witu etagwo Victoria oumite na nie ndi wa haria Kamunyaka o haria Kariara. Ngai amweke wega. Thank you. Njohire cokete kana ndicokete? Riu ri ndarutite wira ucio wothe wera mwega. Twina nyina agacagua tukithina njohi micii kirugama anake magithamba ciana ikianjia kugio katiguo. Riu riria maratuingatire obici wira ucio wothe njohi ira yothe njuru irarewo ukirima-ini nigetha ciana citu cikiende no Ngai itu ndagwitikira. Ngai ndiendete nyumba ino itu. I will ask leaders, viongozi wale wako kwa ofisi, machiefs wetu, polisi, tafadhali msikubali hii pombe irudi ati watoto wakufe ndio ati sisi tuonekane hii kazi tulikuwa tunafanya ni ya bure. Tulifanya kazi nzuri sana na nyumba zilikuwa zimefufuka and life was getting back into the village. Twaigua tugiconoka muno tuona ciana ikomete mitaro wira urarutitwo mwega uguo ukarika ati nigetha tuherithio ati nigetha nyumba ino itu irwe yende mundu kia hinya na gutingihotekeka andu aitu matingienda mundu kia hinya uhoro ucio ndungihotekeka. Koguo ndamwendera mwaka mwega 2025. Muthie ni mukugeithania mugeithanirie Ngai witu amurathime amwike wega amwaramirie miaka murori magukumia amugitire kuma kwi ndwari micii yanyu yurage irathimo hiana mbura njega. Asanteni sana, thengiũ mũno.